tun laya zoram chhunga thil thlenga chuanin borok nei lian ber han ni ti ila kan choi sualin rin om lo ani Papuia le ema ite an fence tam zok phei chu an khivur renga ni a muan nuama ni anin Hmangaihna hi kei chu ka du ani anom dun to hi chuanin ka hlim lo thei lo ani tia ron soyang chi te muturan tam maya amara chu Facebook lampanga ema ipa WhatsApp status ron mana ron viral an tia kha kan en lokanga he turami hi ni anu le pa thu oi lo nu le pa thin lung tin a vong vong tluang taka dam chung ni mang ka hrengai lo tin aron ti ni ya tatang khanin thil thlen da tur omang kha chu kan hriat ngal porin omani khami a status ron viral tam takin an mutang kha chuanin anu le pa te ka khongai hle mai ka le na thle mai an ril ru tu ro mang chu ka hriat thiam pui ni ron ti lob lo bang chi te a thenin ka ton to nu ani a he hi chu anat dan hi aril rai rai ani tiaron soite tam takan omani amaro chumi tam zok ti la emai le Papuia fence te kha chuan anin me ani eng ko hran po ni ro se mo anin Hmangaihna ni chuanin ha tok mai lo mi tiaron soite tam tak anom bokani a thenin an ton hriat atang te po khan an ngai dan te hanon soi sup sup me kania thenina mu nuaman ti an lom pui viu lai khan then khat te chuanin na tak takin tong kam na pui te po khan an tong khum me kania khatiang zong zong kha chu an ni po hianin an tong don ani ti kha anin hriat sa tho po kha ri no mani chuti rolin a then khat ve thung chuanin ngak ram sela mo nu le pa te na an ti hun te po om don hrim hrima he ti nga lo che chong chu tiaron soi te po hanom thlu ani anni pani hi tam takin an soyang dawin minuna nga tegen wa buai pe em an ron ti thina YouTube dang te heta Facebook lampang an post te po hianin mu tur hi thina ni ama ro chu milar an nia kan video ma cha kan soi dong khan public figure an nia awan tlang anol pui ha chung lam an ni ti kan hrita ngai ni social media khovel angat phei chuanin eng po ti sela engang pon tal se an langsar ma mai chu milar ni na ina ken ani ti te po kha kan hriat anga ya haing po kharon ti seron zai po ni ro se aron lam po ni ro se milar an ni wang khanin an thil ti piang kha heta tu ma hriat lem lo mo khoi mo dai kil kara lo om ve no te na an ti ne kha choni ai dang thei lo ani ti te po kha kan hriat anga ne choni china status kan muatang khan mi tam tak chuan ti henaron soya anu le pa te na an du pui lo in nei chhota tluang taka fanau mal tluan choi chhota te po hi ka hrenwal ani tiaron soite an mani ton hriata ngei po khatiang ron soi bong ang khatam takan oma amaro chu mi then khat ve thung chu anu le pa te du pui lem lo enge nu le pa te an tui pui zan lawang chi nei loi hi chu tluang rei ka hrengai lo tiaron soite po kha anom ve nuk bokani khalai tak kha chu soi fia thei po ni lo ami hring zir te po ni anga anu le pa ten an du pui thlap mo an amen ton ve in nei amaro chu tluang mi a chuang lo te khatin khatam tak hi zoram khovel chau ani lawa khovel pum pui huwa po hianin an tam ani ti hi chiang khom maya in khua in venga khatin ang tong to te po kha soi tur kha in nei nual po ka ringa ni chu in hu dan te enge inil rualan dan khalo soi vele shim ula chon helaya anon po sahi adik angreng khom maya kan chhir zuayang nula le tlangwal in Hmangaihna hi mi pahni in kar thuruk le in zom na thuk takania khovel thil ti thei tam tak a in anungin achak zok fo thren hetiang in Hmangaihna hi mi pahni in kara kong rang in thil ati thei khovel thar asiam mi pahni anin Hmangai chuan khovel dang zong po hi an tan chuan apar vul thar veka lungaina le harsat na po an ma chon dun thei thin ani pahni na in pek na sacrifice Hmangaihna dik chuan mani masial na avom bawa ko puita na thaber tura in pek na ril ro asiam thin pathum na thil ti theina mi pahni lungrual taka hanin Hmangaihna hian kong engkima chakna apea lotlin na konga po in puisan tu thatak an ni thei ama ero chu mi pahni in kar ani rwal hian rin omna le hriat thiam na tel lo chuan Hmangaihna hian athil ti theina a hlo thei thung nula le tlangwal in Hmangaihna hi rin omna nge hriat thiam na ingai poimo zok nge adang thlir du inai ti in ron soya poimo khom maya hemi ron soi in pek na kan ti te in rin ton na kan ti te ani chena kan chirang khan dula le tlangwal in Hmangaihna tak chu khovel thil ti thei tam tak a in a chak zo kani aron tia kharil ru akal thu yang reng khom maya
anh poni se tu na kan chia ra kha in ril rual an dan khalo soi vele shim ula chon hemi aron soi hi Hmangaihna chungchang tho hi kan chiar le lokang Hmangaihna hi khovela thil ti thei ber le poimo ber pakhat ani a tharau lom le mihring nun sim that nan Hmangaihna aya tha le thil ti thei a om thei lo ti hi mi tam tak le a thurin tam takin an pom dan ani he zona hi kong rangin a thlir thaya pakhat na tharau le sa khuana thlirna in mizo le Christian tam tak chuan pathian Hmangaihna hi thil ti thei ber an ngaya a thil ti thei ber pathian Hmangaihna chuan misual ber po asiam tha thaya thina nein chatuana nunna ape thayani dan zo fam kimna Bible Hmangaihna hi dan zo fam kimna ani ti ani ya thil dang zong ai na hlu zo kani panina mihring nun le khotlang nuna mihring in lai chin na po Hmangaihna hian thil ati thei hle huai sen na Hmangaihna hian mihringa huai sen na nasa taka siam thaya mani nun na hial po tha phalin thil ati tir thayani ngai dam na le in ngai tlom na Hmangaihna haum chuan hriat thiam na ngai dam na le in ngai tlom na halo om thina hei hian khotlang le chung ko avong dung thena ron tia adik lom khop mai a khoi ber khange adik ber a tha ber posoi tur om lo ani a tha vel vek maya chon hemi kan chira tang hianin Papuia le hai mai te an ril ru tur o mang kha chu kan hriat thiam pui vek porin omani mi then khat ten hen soi thina ko ran then khat te hi chu an mani ko ran ni lem lo hi chu nei atan po hian an ti view lawa an lo in ngai zong ani pon an chung te hian an in nei hi an rem ti zui lo thina ni tia soi te om nuk ani khami chungchanga po khanin ngai dan rang haum le thai ani ti kha thil chiang sa renga nei sei tawang khan a then an nu le pa ten an ti lem lo te mo in nei atluang taka om chhauta te a then nu le pa tena an a men ton ve atanga in nei amaro chu a ri lo te in then zui ta te an tam hle ni chon tu tuma Papuia te he tiang boruwa kanon nei len view ta ka chuan enge in mu dan khalo soi ve hrim te u comment lama khanin he tiang hi chu declare ne man nu le pa te ril ru an tina nu le pa te mi tui ti ta tu chu an fa ten an ti ta ve don tina ve don ani ti thleng khan mo post chiar tur comment chiar tur te po kha om nuk mai ni heng poni sela ha top na ka ngai da gan soi ve hrim anga he tiang an lo om te nuk tak chuanin anin hmangai ani chuan mo eng mai na dang thei tak don lo ani ti kha thil chiang sa reng ni ka hria pathian te chu eng kim ti thei ani a soi chi po ni lawa mi ring thil hrim a phei chuan anin Hmangaihna turu viau phei chuan mo eng mai na dan thei tak po ka ring lem lo ani chon Hmangaihna na chu khati lo po then ai chuanin khatinga an om dun chho mai a kha an mani pon lim zual don ani ti kha chu thil chiang sa re ga ni ya ti khanin an lo ti fu lo ta ni le mon mani khanin a mo kha an phur huam nge tura po ngai tapokila chu chu in middle rualan ve da ra khalo soi vele hrim ula arulang rotin ke chuan tlon ka ring lo ani han nu le pa ti mit 20 tla an tluang thei lo hrim ani in lo ti ni po khanin alang rot khanin lo soi vele phong te u